Znači, predbožićna emisija prekrasna, a vani sunce sija, a mi na pravom mjestu u optici Formula R&R. Pričao sam ti o Derigu, već znaš koji su Derigo brendovi, a sa nama je pravi stručnjak Sandra. Lijepi pozdrav. Dobrodošli Marija, dobrodošli Boris u optiku Formula R&R. A Derigo brendovi su moj omiljeni Police, Sting, Furla, Escada, Carolina Herrera, Nina Ricci, Trussardi Trussardi i jedna jako lijepa linija koju ja nažalost nemam, a to je Chopard. Šta kažeš? oduševljena sam. Ti znaš koliko ja volim sunčane naočale. Znam koliko voliš sunčane naočale, a sada ćemo pitati Sandru kakve ćemo naočale probati. Pa Boris, Marija ima jednu želju, a to su crne naočale, tako da ćemo od svih možda linija isprobati jedne do dvoje baš crnih acetatnih sunčanih naočala i napraviti nekakav uži izbor, a onda ćemo, kada ćemo još jedan put isprobavati, reći o svakom brendu ponešto. Cure, idemo odabrati uži izbor. Može. Idemo. Jao, Sandra, kakve lijepe naočale si odabrala za mene i Mariju. Predlažem da prvo isproba Marija, pa možeš i meni naravno dati neke za probu. Može? Ajmo. Okay. Evo Marija, tu je nekakav naš uži izbor, nakon što smo puno toga isprobali. Od brendova imamo i Police, i Brumarin, i Escadu, i Furlu, tako da mislim da Derigo ima jako lijepo sunčane naočale za tebe. Nadam se da si zadovoljna sa ovim. Ja se slažem, s vama meni su sve predivne. Ok, onda krenimo isprobavanje. Evo, možemo početi od Police. Evo ga, izvolite. Gledalo, ogledalce moje, koje naočale našoj Mariji najbolje stoje? Super. Lijepo. Idemo dalje. Može. Evo, onda malo da zamijenimo, pa malo nešto okruglo što se sada dosta nosi. To je jedna Furla. Pa Meni se sviđaju sve Derigove naočale i ja se nikad ne mogu odlučiti, zato ih imam 20 doma. a onda mislim da je vrijeme da krenemo dalje. Ajde. Može na jedan Brumarin. Ajmo. Može. Marija? Može. Evo ga. Izvoli. Ali meni su te Brumarin fakat najljepše. A ima gore i šljokice. Vidi. Marija, mislim da sad da damo jedne Borisu, Može, pa da i ogledalo može. kaže koji su njemu najljepše. Može. Evo, izvoli, Boris. Jao. Odlične, to su Dobre. Jesu. Dobre. Nastavit ćemo u istom tonu, ali nešto sa ovim ravnim staklima što se sada isto tako nosi i špigel, i to je Escada. Jako lijepa krila. Wow. Evo na kraju, Boris i Marija, još ćemo jedanput isprobati Police, ali za tebe ćemo dioptriju, jer u zadnje vrijeme se počeo nositi Obožavam. dioptriju,
A Marija, ona ne treba, nju ćemo sunčane, može? Da. Ja obožavam dioptrijske naočale. Evo za tebe nova kolekcija, još ispod peći, kako bi se rekli. Za Mariju sa stilom ovako, recimo ovog predbožićnog vremena i sve, nešto sa šljokicama. Isto polis. Isto polis, tako. Poštovane dame i gospodo, poštovani gledatelji Celebrity Makeovera by Boris Kosmač, nalazimo se u optici Formula R&R, naš pravi stručnjak Sandra, sa Marijom Borić, a sada pogledajte koje je sunčane naočale odabrala Marija Borić. Polis! Polis! Kako ti se sviđaju? Jako mi se sviđaju. Boris, mislim da smo ispoštovali Marijinu želju od početka priloga, a to su crne i plastične. Evo ga. Ja se veselim. Sandra, hvala lijepo. Hvala vama što ste došli u moju optiku Formula R&R. Ali nećemo još otići, Sandra, jer imaš još jednu sjajnu vijest za naše gledateljice i gledatelje, a to je... Pa Boris, ulazimo u 12. mjesec darivanja, tako da smo i mi odlučili darovati naše kupce, klijente sa lijepim popustima na sunčane i na dioptrijske okvire, a to je 50%. Ma sjajno! A nakon prekrasnih polis naočala mi idemo dalje.